салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Instafaceро бо ҷадидтарин хабарҳои шоу бизнеси тоҷик аз сомонаи оилатиҷе манзуратон месозем. Дар студия бо шумо ҳастам ман Меҳроншоҳ Усмонзода. Шаҳло Давлатова ва Баҳодур Ҷураев ду ситорае ки ба ҳам пайваст буданд ҷудо шуданд. Шаҳло сабаби инро чандто гуфта, яке аз онҳо рашки як нафарро маънидод кардааст. Ҷудо шудани мо чанд сабаб дорад. Овозаи он ки ман ба зиндагии Баҳодур дахолат мекунам ягон асоси воқеӣ надорад. Ман бо зани Баҳодур дугонаи ҷонӣ ҳастем, гуфт ӯ. Шаҳло Давлатова ҳамчунон гуфт ки оилаи обод дорад ва дар мавриди он ки аст шавҳараш баъдан маълумот хоҳад дод. Кароматулло Раҳимов, падари ситораи Кароматулло, аз директори филармонии давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев озод гардид. Гуфта мешавад ки ӯро ба хоҳиши худаш барканор карданд, зеро як муддат бояд табобат гирад. Гуфтанд ки бо сабаби ба кори дигар гузаштан озод шудам, аммо дар бораи кори навам ҳоле чизе нагуфтанд, гуфт ӯ зимни суҳбат бо оила. Ба иттилои манбаи мо, акнун Бахтовар Раҳмонзода ки то ин замон директори генералии Иттиҳодияи давлатии гурӯҳи эҷодии консертӣ буд, ба курсии Раҳимов нишаст. خانه در انتظار خودمان در شهر دوشنبه هستیم. بیایید من با شما چطور صاحب خانه شدنم را نقل میکنم. نام من رجبی. نام من میرزا خان. من از ناحیه دنگره دهه قجاوک می باشم. ما عائله دار صاحب 3 فرزند هستم. فرزندای من نابالغ می باشند. ما آرزو داشتیم که در شهر دوشنبه صاحب خانه شویم. ما می‌خواستیم که فرزندمان در مکتب‌های نقض علم و فعالیت کنند. برای همین به آرزومان رسیدن شوهرمان را به مسکو روان کردیم. شوهرمان سومرایی میکرد و از زمان سپیتامین بانک مبلغ شوهرایی کردگیمان را میگرفتیم. ما ای عکسی عموما درک نداشتیم. وقتی که به ما زنگ زده گفتن اول باوریمون نیومد. بعد گفتن که شما صاحب خانه شدین. بعد قرصک‌های و یا را شنیده نام شوهرتون نتین گفته. بعد تا کلیت ما خانه را نگرفته باوریمون نیومد. بعد شوهرم را ای مسکو آوردن، خانه‌مون اومدن، قطعیمون هم صحبت شدن. حالی ما تعمیر خانه را آغاز کردیم. هم نصیب کردگی باشه تعمیر خانه بود شود فرزندمون نگرفته به شهر می‌آیده. و با واسطه سپیتامین بانک زودتر آرزوی ما عملی می‌گردد. Спитамин бонк иқдоми навбатиро эълон мекунад. Ин сол дар баробари техникаи маишӣ ва хонаи дуҳуҷрагӣ дар шаҳри Душанбе аз ширкати Себистон 2018 боз 4 автомошинаи нав шуморо интизоранд. интиқоли маблағҳоро тавассути Спитамин бонк гиред ва иштирокчии бозӣ бурднок шавед. Гугуш сермухлистарин овозхони дунё қарор додааст ки аз саҳна меравад. فصل خداحافظی من از سرزمین استعدادیم صحنه است. تصمیم منطقی اما دشواریه، مثل بسیاری از تصمیم‌های درست. شاید اگر دست خودم بود خداحافظی نمی‌کردم. او баъди консерти охиринаш ки аз рӯи нақша бояд ба наздикӣ дар Стокҳолми Шветсия баргузор шавад, гуфтааст охирин барномаҳои ҳунариаш хоҳад буд. сароянда онро фасли охир ном мондааст. ин барномаи консертӣ дар чандин шаҳрҳои Аврупо баргузор гашта бо ҳамин сароянда ба мухлисонаш алвидо мегӯяд. Гугуш беш аз 70 соли умри худ сарфи ҳунару санъат карда, аммо ҷоиза ва унвоне надорад. تا از پیشت میرم دلتنگ میشم، مرورت میکنن حرم نفس‌ها. او дар як мусоҳибааш гуфт дӯстдори унвону ҷоизаҳои дуруғин нест. Абигал ё Ганҷина суруди кабутарро бо сабқи Ёсамин Давлатова бо либосои миллӣ бозхонӣ кардааст ки дар он шоира Пулотова рақс кардааст. شورم هستم
ин навор давоми як рӯз бинандаи зиёд гирифту маъруф шуд. баъди ин шоира дар шарҳи он гуфт сабаби сабти навор муҳаббати беандозаи Абигал ба Тоҷикистон аст. ёдовар мешавем ки Ганҷина чанд суруди миёни ҷавонон маъруфро бозхонӣ кард ки кабутару ғармибача аз ҷумлаи онҳоянд. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳангӣ ки манзуратон гардонидем. моро бо хабарҳои ҷадид дар сомона ва шабакаҳои оилатиҷӣ интизор бошед.